मैम कदर से का vocabulary ते 5 की वीडियो रिकॉर्ड तो से का vocabulary से कंतरो इमालों दा चुकम मना दे यम नुंगाई बहन मने का दे फोबो दि फन पान रबा 31 days की प्लान नि कोइ दोइसे सिदगी नय vocabulary पाबे हैनबी अमा हैबिट अमा फॉर्म तोरो अखंगाई सिंग नाइ ने बको अखोना थबा अमा हंजिन हंजिन 21 days repeatedly तौरबा मदु हैबिट ओलेना behavior दगी हैबिट ओलेना को हंजिन जी तोइन पारो थामसु पागन पूरा हैबिट ओलने हैनबीम लाने ओ इंग्लिश की रागम लाने को अदुगान दैदु नोइदा असम पानिंग मुटनम लाने vocabulary लाने मा क्वाइ वांगल कदि इंग्लिश ता मा सुनबद ने मा ने मकदि ग्रामर नो मा जिदि रूल जी याम नति क्वेश्चन याम कल लु नांगद्र कांदि को मरोनि एसएससी दने बेस तो राइज इंग्लिश बेंग ने इंग्लिश किताम लुबने अदुगा ngasi jam nungai ba mana aina vocabulary nungti gi tak phis dane ko mayam na ju pam neng biramin ai mayang gi ju khallaga ai smai khalle mayang ga ji no ju mayam ni ko noi ne hen lun tok dia pote noi na ai apok pisa ne athai youtube yengi ba khoi ko sing yaw do bising na isa di sa wera ga moina ko adi thang na ba yamai ma sa oi di ni moina praman ni ko nai je agi dong ni da noi nungsi ada ngasi ja ina close test haine ne sorry close test haina close test haina si passage am period na hangma men bagi si kai gi no ina si tak haudu sima hapsil passage am mai na khudol tamam ge do ne vocabulary tak lor ko minute kun mukto kunthra mukta sangi dana sia adu minute mangam ge sima hapsil lam ge do si isai then paw di talle sa ta sing ji question di manga lakti 5 question ko SSC in low exam sing passage pirani ko passage parane passage mar ta hangal laga hangud mi la vocabulary mian bayam yawe vocabulary yam ta kawai ba grammar ge knowledge ta kawai ba mani yarani athai le mori hom dana vocabulary da depend to wadam yawri ada ma ji practice to sana ba matam da question mangai value ju phangani ma di akoina oja da knowledge lawro phangdau nate si passage me am hangiba previous gi passage me am practice to sana ko adu vocabulary linga ba adu kan ne ma score wang tau du je adu vocabulary da depend tawi ha ba gi dong ta vocabulary ta lor kan no me close test si passage mo ha pom gi do ne ya bra am thi kan ne value han dei le hen leina ba tau ne da adu na yengo lor ko da ha ki go si close test adu na video si noi loime yengo ha ma de yenga se khoi gi one word substitution most repeated yengo audible hare audible hai di kai no adjective ni conjun gum da khoina ta ba phang ba je your sound is audible your voice is audible khai du na tro ta phang ba du na ma ji part of speech kai ne ba adjective na tro adj is adjective ni ko your voice is audible hai du ne that which can be heard ta phang ba yare ko sia aerial hai na kai no is adjective ni kari gum ma thok pa je thok do kum kari gum something happen to ba se lai bo ra ga su kari gum thok bo ra ga su ma du ma thok to bo operate to bo ra ga su ma du kai da ba lai mai de na ta lai mai de wang kana nung sit tai tare ko samna aerial view ga ne aerial view ga de ko gi mathak ta gi sum urak pagi camera na ga drone footage aerial view ga de ne yanda vai ja adani ko samana aerial hai ba one was substitution sina question ni sina magi meaning du oi de ne ma se dik si gi word me hamji mo sin bia ba wai du ne ko si yanda re ko sia Power space kang na pasilo. Next. Sida atopa manga mo puna tari ne ko piri se no magi. Ko. Sida beautiful handwriting, phajana handwriting na ne ibai thau se ko name of action ta me na ma je abstract noun oidini ko. Abstract noun. Action na magi ming ta di. Abstract noun calligraphy khui na ne ibagi thabak se. Activity of name of an activity se. Abstract noun ko sina ko nazar hen pa mane ko pronunciation khondok se saran ucharan ga hena budo ko nazar sina mi expert oi ba yamna hising mi amane kama noun oi din mi makhal ta ga na ma type of person ta ga na ko wajai mi makhal amni dana suma ta ga na ke do ba profession gum ta ko je teacher student mo khoi je kama noun ta ni si ko nazar ju kama noun sing tare mi ji expert amane karam expert oi thara ga di ma ji magi mo chi mi ne lobo oi dui ba mo lo ba di ke na मान ngang adi mini ya thaja duini bhai kari gum hiram mamad specialist oi bagi kari matang specialist oi duino ma ji sinja ki matang oi be yai music ki matang oi be yai phajabagi nei na ba suma matang oi be yai ko asuma matang ji ma ji expert oi mi moi duine ba wine ko nazar gan lai ko
spelling is kana drasa spelling is adum hang pe go se hadi spelling asumarang is ma question laksalak pe adum one college ga is keno yugi matang da ke tora ma expert oi dine ba asi wa wa te man har ko mo to lo dine ba adum mi oi de expert ne kari lam sida mai mo si mina adum accept tong na boy bai tare ai yu ha wa te har ga accept tor yu thak ta ba ai na har ga na tra mana specialist oi ba mina adum mana lam du de specialist ori lam du kai dano music ki matang oi ba food ki thia ko du ko har ba video record lori mina next eligible पाब थोक तब गायबदो आई लौथोग आई अहन मगी आई एल लौथोग एलिजिबल हैगना पाब थोक डॉक्टर खुइजी हेन पा थोकरा अदुना द हैंड राइटिंग ऑफ डॉक्टर्स केदबा इज एलिजिबल है तारे पा थोक एडजेक्टिव ने खोसे डिफिकल्ट नत्रगा इम्पॉसिबल टू रीड ऑब्लिक निको से लेजे इनकरेजेबल है एडजेक्टिव नतनी को आई पार्ट स्पीसी या मारू इन फोकस तौरी सते नथे नो इंग्लिश ngang पाबदा दम यूज तौर कदो लेरबा अदुगिनी को encourageable है बदी लमसे सजता है सुम थोक पंगा मरोय दबदो माई सजतो सुम थोक मरोय दबा he is an encourageable child सुम थोप यार दो ngang ने सिंगांग जी दिखाय दो अबा having bad habit like which cannot be changed सुम थोक मरोय दबा corrected or improve फन मंगा मरोय दबा नत्रा invisible हारगा ना माई थी पिंगम द्रबा change तो होंदोन मंगम द्रबा खना कंदा भाईजा kana honarazu hongan gi yadraba natraga mingonda defeat to ge ngamdraba duma too strong to be defeated habane yan dare ko sia atha idiom scheme lai praman pan thai yoiba senior am kana english ngam si thiet pa horo ko yam haiba manaba ko harba peace out of water has geno ising letraba nga ga pangkhak ne ba adu kai tara yam nuwa henda ba uncomfortable oibodo ko namana me yum chale ne yam nu tina na mana mojus mo yum mi yum ne inong nong tum madu haina da dai ne adu ne adu madu fish or water I feel fish out of water at your home my friend kai de ne na yum da ne dai ji nu ngai tri hai de ne suna da bodu ya da bai se nu ngai am ngam da bai tare uncomfortable ana sin adjective ni use to ne ko and da bai se I feel fish out of water ko now here I feel fish out of water here har dikhe no ai mohum se ngai to phau he matra episode ke hajna ke no yam live thaba ama ha bane naw noi tar episode ke adi amira live ha nana very easy thing yam live potu nang na very easy have mo da si wa hiju sinor episode ke khai bi se sin tara gadi sadu thabak to di ira lai ga haina dro ata de such work is a piece of cake sum thabak sti ira lai haidu natro such work is a piece of cake haidu ne atra aduna sumbasina idioms na mo silaga sagi iro odu taragadi phajabul oni moine chingine ne kyanda bhaja aduna araiba thabak ama bo khona a piece of cake haine arubor gana a hard nut to crack haidane a hard nut to crack haidu civil service examination is a hard nut to crack haidane aruba na difficult a hard nut to crack sumana mo silaga na easy task to araiba du dagi si sumbo idiom soina sinara ngam english fajaba singe samna ra bada khogi mayam na sinada wai sinaba du ne ba english haiba man du sinatra ne toina sinabo sinara wai du sinara ga english haiba maloi du ne yanda bra adana sumba se khara dum ngam ko pada dum sinaro ka holoi ga tara ga di ko noina sum na manam jing friendly speaking out to matam da nang speak out to matam da ko sumba se sumba idiom se ira lai bai adu di am lai thau ni ga haiba se na admana episode ke so sinaba tammo ko sum noina use story matik adum kedawni kaw roi du ne ba aduna khara na khangi ba je maitalo ngam da the jai ngeno Delhi da aina sum Delhi lai khana ko mayang sa ge do khambra Hindi ngang ba je English pura ngang de dana Hindi ngam da English pa word sing tong nei ba kai squai de khoi ju ko improve oina ba taw loi keno mi imalo ji ko nya pon ti ko imalon khoi lui akhoi ni lon tam da ju ya de na akhoi India ji English am so pne thaba exam thar ko di English yaw do am te yaw de English paper yaw do ba no tra no yengo se idiom se to give the verb away si suere
sida soibam lere typing mistake from the door have a si put igada to keep the kaya se to keep the wall away from the door have the verb when you use the ini ko yanda bra si yaw de ko kaya no starvation adi sarai ham do natro to keep off starvation have the sarai henda ba sarai henda ba ko mathang da to read between the lines hai de no manungi idea khangna hidden meaning khangna manung thina pa ba do ne ba ko yanda ba manungi idea loksin laga pa ba do ne loksin bai tare ko understand the hidden meaning mathang da to take to task side kana gum ma dandi pi ba punish to ba natra to rebuke say ba not to scold someone kana say ba ba ni sizu ko public pd se amana tra amana ya hai ne ba ko to take to task side I take him to task ka hai no I ma dandi pi natra I say hai ne kanda bhai ja I take him to task ka yare ko mathang da under a cloud hai no under a cloud hai badi ke do ba singna ba pok do ne ba under suspicion hai ba in this case kanda bhai ja under a cloud ko mingon na pot ama jon se le khala jine adu yolei pot na ke do ba kitang singna ba pola ba adu di I feel under a cloud hai du ne kitang singna ba pok do ne ko a bone of contention hai na ke do maram mama kari gi maram no khanari bagi ko samade leine ko sai di khangyo wela ko maram mama cause of dispute ye na bagi ko cause of quarrel khana ba dispute mari marang thang na ba ye na dispute ko we quarrel ga samane ma ne se ko yanda bhai ja cause of quarrel khanari maram ko there is a bone of contention between the there is a bone of contention ye na maram amalai have ne ba kare tara the conflict between cookies and maites cookie maite khanna bagi conflict sida maram ama lei hai dunia natro mana mathang synonym the most repeated tab neo delight id ke no delight have a meaning ke no feeling amagi meaning ne feeling amagi meaning ta di kai oi diba akoi gi the ability amagi meaning ta kwa feeling amagi meaning ta ko kai ka wa feeling id akoi the puning the fawi ihul lai tare ko mokoisi abstract noun oi di ne ko hedi meaning ta ga di noun oi di to boda meaning da kuin uba phang da ba akoi gi gun gumba sumba ji de mo abstract noun da chali dana adumaina delight have se abstract noun ne joy has abstract noun ne delighted araga na adjective oi di ba I am very delighted today I am nungai ngasi di khai du joyful har ka di ba ma gi nam adjective form je ko dana a feeling of pleasure harau bagi feeling du ne ko sida haning is incredible have ke no adjective thajani ngai laita ba kanda ba the incredible hug kind of film ma lai bani ko thajani ngai laita ba hug kind thajani ngai kai ba laita ba have ne natra unbelievable hai ji adjective atane ko hurdle hai di ke no hurdle hai di ke no hurdle hai sin now ne pusida thengnari ba khoi gi difficulty aru phimam problem sing du ne ba obstacle ayada pan sing du public periods amana tra amadum no yadu ni ko pusida thengna ba obstacle airpal difficulty khudong thi ba problems in moi chamane meaning ko ma khoi je airpal pusi thengna ba moi ji ne ba ko anda ba ja ad intrepid id thona pha ba ki khang da ba ha ba ne ba adjective ne kai ba thona pha ba fearless ki khang da ba don fearless ki da ba na tro daring oi ba sai ai ko ad heroic oi ba gapsen ba ai heroic gi mong to ba heroic id brave oi ba don thona pha ba brave ko se ham se lak pa re brave daring ham se lak pa re ko thona pha ba ni interpret ki da ba ji ko gele ne thona pha ba unafraid id afraid ta ki ba ba de un tap se ki da ba de ne ki khang da ba thona pha ba mi du ne ba sina hani ji ko adjective ne mi tha ga mi quality phong do sina du ne ko mathang de jubilant ne abdi adjective ni kari guma mai pa yam tin harau te am pok je jubilant ko harau ta am adun joyful hare joroba delighted ka dhapsil ko yanga sagi kari ba joyful yaure delighted adum yai ko harau te am je delighted joyful yaure happy nungai ba rejoicing harau te am state yam haroi ma thoi ka ba gai ji harau ma thoi ka ba gai ji ko kari mai pa harau te am jubilant ko ko lethal abdi ke no adjective ni
daily oiba akoida amanga ta khudong tiba asiana thoningai oiba asiana thoningai oiba je COVID-19 is lethal COVID-19 mi seningai oidro dune lethal is deadly oiba mi seningai oiba fatal mi seningai oiba life threatening punsi maningai oiba ne dangerous oiba harju hare ko hapsin be ai ko se synonym je dangerous ko hapsin be yadro khudong tiningai oiba natra dagi mathang next line magnificent sum ko aina day 1 day 2 sum matam ji amna sang da bayai ko yam sang obi kana de aduna ne closes habsala ka du jim ko pung khai mu suna magnificent adi no magnificent abadi akoi gi kedoy maji maroi ni kedi sinai magnificent agadi akoi afabagi magun chaitha ba sinaba word na adjective ma ne ko maji ko habadi akoi bu pelan ba pokpa pelan mangam impressive to ngamba puning sumat pa ngamba akoi ji ko akoina ga thagat pade madik saba akoina thagat ning bu pon ba du ma se magnificent oba kawe yana ba ja magnificent performance have ya magnificent scenery have ya ko fazaba scenery fazaba du khanda pen mado as wow ga hining ba du ma potu da di akoi magnificent hire ne ba ko yana ba adwana my the grand we are going for grand picnic ai ne ko grand picnic ai ne ko kaino grand ai ju kaino तौथोरपद याम चाव सांगना मो मरिन ताना तौरानी को ग्रांड फिनाले गा तारमनी अखोगी डांस कंपटीशन गुमदा ग्रांड गा तबे दु केनो मागी फाइनल प्रोग्राम दु के दौदिबा याम मो मरिन ताना सेनबा हाइदि यामना इंप्रेसिव ओइबा मी पेनिंगाय मोंग द छिनबैनेबा दु मनिंग माने को स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस खाइ नै को हां रोनाल्डो नत्रग मेसी did a splendid performance in the yesterday's match kai wi ko ngarang match to yamna fajaba performance pigi ga haidui neba yana baisa spectacular mid kup ta ningai oi ba kai fajaba na man tok thuruk poduna natraga magi fajabai magun na khoi mid kup ta naga yingning bu pon madu neba mid kup ta ningai ga ri natro mid kup ning bu pon da bodo ya kar yingning madu madu ne spectacular oi ba impressive akoi bu pelani ba yana baisa impressive oi ba habadi meeting du kam do not interview du kam do gi it was impressive khar dikhe dor asmadu adum khara phajana tawgi hari ne impressive have chadi ko mana impressive penning ai oi ba hai ne penning ai oi madu thajaning ai oi expect toning ai oi ga have du ne ba kyan dai ko sa mathang da antonym da genuine have the original have na tai ne mai dikai la ne fact duplicate natra ma'am yare ko counterfeit ma'am lai gi ne ko magi di factitious adi asing mana saba ma'am lai gi or madi adjective natra rational adi logical oiba rational gi madi ke no logical oiba maram saba logic yaw wai tare hai situation palak pum tara ga su palai situation du yam chu na ninga oiba hamne illogical na reasonable oida maram sa da ba ko adi abundant adjective marang kai ba hamna tro aduna magi dike dora meager adi sang yam da ba scarce adi sang wa pa minimal khaji to oiba habane ko adu ample habes ga animak meaning mane adjective ne ma jo ample jo sang yam ba habane ma abundant ga samane ko sang yam ba meager sang khai to oiba aduna ni magi antonym da mana ri urba bare adi kaim leita ba barefooted ka adi khong da kaim thong da wa ha ja adi kaim yaw da ba habane ko kam leita ba spare natra ga scan meaning mane maman ke ha no not abundant habane my meaning di ko marang khai da si ju ko sang yam na leita ba habane karba sina ample ge banengna marang kaina leibasi eko mathangda antonym da apparent habadi obvious oiba ga habado adjective ne ko yam line khangam do obvious oiba ko adagi evident oiba do ira line khangam do transparent oiba ga hayai ba ko natra transparent adi ira line mina khangbu ubud laiba do ado ambiguous adi kai tare mai dia athani longba haidorok pada khogi ira laina khanga da ma ngangi ju thagal ira sidari ra ga haibo leidana wai da zomi na ngang bada adom oi wata je smai ai sidari ra tra ga mai ji thagal ira kain homdi yawre ga haina bro khona adom wa hi du kosi ko po wai ji ne ambiguous wai ji ko hidan losira leiba invision akhona u bangam da ba sideless akhoi di u phang da ba yo bangam da bai du ni ko edit abadi yam dry we ba gangang lo ba ko adjective aduna mai di kai la wet hari sot pa fertile di le house in lam gazi lau sama lam khara sotak taw ne moje ko ade moi sa di soli to bodo natra adjective ta ni athanda autonomy hadi ke no autonomy habadi noun ni karam phibam ama ta khoni ne abstract noun oi dibo ko
autonomy adi ningkha tamna leibasini aduna dependence mekha phone ba khangba bro nang meaning khangba jorang mani khangdo jorang mani munna tahorba adu ta nang ai tai ba pungkhai am nang si adum learn tau yara bane tasin ba hajin ba je si jo dum ko sida nang na tasil la haire sakhi du yum na paro ani pula den phana hi du ne ko an freedom ai de ke no ningkha tam da du na tro adu ne ko dependence mekha phone ba sina autonomy na independence soiba adi ning tam na leijaba du ne ko mathang da spelling da yengo wrongly spell what aran spelling khalui sidadi belief banana soi natro osana masida arama thi ui belief ko mathang da kari auditorium RIUM oidu natro auditorium natra RIUM oidu ni auditorium abdi keno belief adi thajaba bab ni ko auditorium adi akhui ke dawe ayang gumba meeting mi myam phamam auditorium di babuk myam adagi meeting gumba tawma thami myam phamam du natro auditorium haija adu ne ko mathang da spelling da dietitian adi keno misa ma ta di kama noun oidu natro dietitian adi ke ba akhui da ke maram da hising ma mi dietitian kaure ko grotex abadi yam grotex ga ibasidi grotex manager ka kaure I see ko grotex abadi yam strength oi bai thare ko in a different way ko strength oi ba ugly in a strength way have ni mai ko ugly in a strength way smaina have ni am ugly way ba masam mauzi akoi grotex mask jo tribals in the tribals are wearing grotex mask haine ko wearing adi uppadune grotex mask adi mask oraga su mask akoi ke doba yam yeng bado ki han ba ki raga akoi masak thi badu phajaba nataba tribal wear the tribals ko are wearing grotex mask hai ko grotex adjective oitare mas ko grotex mask ji smai hai nei ba grotex mask ka hai nei ba ko yanda raija man upi mask grotex oi bai tare haidi yam ngak pugal loina madu masak matu yeng bada phajaba oidaba du madu ne ba ko burlex sabis ke no kana gomba mi amagi man I ba writing gumma je ke do ba phagi ta bai tare ko piece of writing du ke do ba ai phagi pu ba aduga phagi ta ba se burlex oi ba koi picarex sai di kana gomba literature kana gomi oi maram di literature mani aduga indomitable habisina adjective ni akoi sat oi basing na sien ga da ba gun na mani indomitable haisina sat sing da sien ga da gun haidi khudong thiba mayam ma na yo ma le raga so ai mai pak tri bodi hon ani ga haina khoina han ba le ta thongna ga hon na ba adu will pa sien ma indomitable oi ba ko be adu gi behavior sien ba as a student you must all be kudawa you all must be kedotara as a student you all must be indomitable satra moina noi plus kedotara indomitable oi gedong ne habadi hanba lai ta thongna ga mai pak chu hal ai thelani habagi adu oi gedong ne habne yanda bhaisa si advice na ina aroi boirans ko satra moina ko you must be indomitable oi gedaba mai pa ke tar ga si noi mai pa ko si ngadu gun na mai ming ne ko gun oi du ne adi quality ne ko si quality le indomitable oi ba ji ko adjective ni maji kanda bhaisa sumaina sigi vocabulary sing asi loire aduga si lora kan da no mu tose close test si close test pese sam tause si close test ke no maji ke no 5 question la kane ko pese sam pirani pese to para madu da leiba ha ma sing melu haidu ni ko pese si through da yengo this pese is about you kari oiduna ssg di gini ko se children especially parani muna angang sing na especially akhanna na ke dodi ba avoid such foods avoid such asuguma sinyak thaduk kada bani or natre hagana try to reduce intake
try to reduce handan gadam intake adi madu loksin madu and instead kari chana ni se question number 1 ji khalu ye cell hagadra should hagadra might hagadra will hagadra should have kai gum ta udam ni haga na sana you should go you should obey my advice ka hana dro should have moji model auxiliary verb ni ko model auxiliary verb se the should ki sina ni ke mi ngonda thogda bagum da sina dai na aduna should si chanai cell ga will ga chana de ko tawgani khotgani ha kan future tense singa da sini moi ko adi ahang khangna boy de cell I come in may I come in have the cell I come in hai ko cell I go hai nei might have the kari gumo oi thok pai kari possibility im ta ko sina de ko in my rain today asi nong su be ai ga hydro adu chana de suchina chanai yaring aba sidi noi loi haram gani ko score tawre sima yare ko aduna kari haidu children especially kari ba should avoid such food asugum sinjak se man avoid tawgadamani sinaroi dawni saroi dawni habni or try to reduce handan gadabani natragana ko intake and madu sabudo thadokpa man natragana madu sabudo khara handan gadawni habna tro mining is ya sinu ssd gi dare question ni ko kareba reduce intake and instead adu mote eat healthy food adu mote afaba sinjak saga dawni habna tro 4 kai dongna bagi dawta kari growth lakna bagi dawta number 2 ji kai mendoi ba proper kai sani noi na sagan sa hainaro bi iralai obviously detect to ngambra line khangami ko suman iralai na khangam ji ken obvious haibo wai sina obviously detect to re ko okay proper haibadi akoi oibam thukpa magi ko rule gi matungina natre hagana naturally oibam thukpu ne proper haji ko o what as magi meaning ni myam lai bi ko don't ask me or what question ga hadi keno haidi difficult to deal with ka haina bane haidi akhoi da keno ton ba haidi khumba waba solve to waba se difficult to deal with so awkward adum hai ko nangbu making you feel embarrassed nangbu embarrassed oheli ba haidi kai nangali ba du so dum awkward ko hebo ko kenda bhaja inconvenient oi ba so dum hai mai meaning di myam lei ko elegant have je no kana go mi de natraga magi lamsa sajata yamna attractive ohenba tawthorok podu mi sumat ba oi ba khara mong anoba mong daga tawbase style am daga tawbase elegant oi ba ko dress ta haraga so phajaraga khoi attractive oiraga khoi design ga yam yawbase sisu elegant oi ba ko elegant na pa ne se interesting haidi akhoi da apam pon ba habna tra meaning jing khangjilo ko aduna si kari mele vocabulary ame question mandana kari grammar gi rule sumbra grammar the best tawre sina kari the best tawre vocabulary da vocabulary daka oi bane base lairam bai phari na tra okay next mathang di children especially kai ba oi next kai thokra schools can har kai la ni can the quality of the food being sold in the canteens school na kai tawgoda ba can adingam tawbiya have duni ma haning is ko sina proclaim as can me am the declare to lok to khangan maduna tro babni so id utpa allow id yahan maduna tro monitor have na check to budo sina sanar du male sanare ko allow id monitor have di check to ba kai gi check to you know yengshin khosin ba to budo ni kai dongna ba asoi ngam na ma sung thok yare dana adumaina yengshin adugi gi damakti yengshin ba je monitor to ba ko student schools can monitor the quality of the food being sold in the canteen the always ask the moina monitor to be aina habani ko and also ensure that the children bring wholesome nutrition food makoina adu nat amasung ke doba mayumdi ke doba children bring wholesome nutrition food purak podo mana nutrition job chinja purak podo moina ke doba ensure that adu madu soidana ba tohon madu ne ko kadai dagi home have the kai dagi no sina ko na mathang di ngadam ni ko kari men du 6 number 4 sina kadai di purpa from home sana with home sana roy through home ya in sana roy hadis school da ke doba school sing sina kai doba yai canteen di yole sinjak sing do moina monitor to check to bi yai phalam dress ching bu tare ko adu ensure that the children bring wholesome nutrition food from home mayum dagi apha sinjak nutrition yoba wholesome nutrition yoba mokman nutrition yoba sinjak se pura ko do moina ensure to soin dana ba to bi yai hebni ko number 5 ki yeng ase ko number 5 tan kai haba should be appointed kari khanga do no to check the calories content ko sinjak te calories sing do check to na and food value of food served in the canteen
कैंटीन सर्व तौर चिंजाक की मागी फूड वैल्यू क्या लेगे येंगनब कना कदब या एपॉइंट तब या नो एंड सेटिंग डिफिनिट टिफिन पैटर्न है टिफिन पैटर्न खंगीको स्कूल टिफिन पुबी पैटर्न से कौन तौनब अकनब सेमनबगीदमक थाबनेब अदुद करी चेक तब टेक्नीशियन है टेक्निकल याम हैब मिदु नत्रा टेक्नोलॉजी मरम याम हैबदुनी डाइटिशियन डाइट मरम एक्सपर्ट नि पेडिट्रिशियन आंगांगी मरम हैसिंग मिदुनी ऑप्टिशियन मिट येंगद हैसिंग नत्रो करमन चानारे डाइटिशियन चानाई नत्रो अदुनी डाइटिशियन शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द कैलोरी कंटेंट है डाइटिशियन है सु नत्रो अदुदी मैम से ज्ञान तारबा लाइको आई SSCGD की पूरा लाए ngasi hayeng 10+2 ओइबे याय अमा ओइबे मखल मखल अदुम अराइबदी सुम होबे वाने को vocabulary mathak ta sin nomogi manga check torodi tham di kunthra ne adu tadi si question manga ma vocabulary tara ma traunga gi value ji sum tak le ragadi yam thing improve moi ni sini aina haningi ji ko adu ina jum da set tawjaba ya ba photo ne ba adu tawdra me aina sida sum tage ko adu aina haida ma akhoi gi english ki lon je akhoi na maitolon da than don hona ba da adum araiba oido sum yam leiba laida sum yam lei ko नोइना सदम चेक तौर येंजब यानी डिक्शनरी दि ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी अदम येंगु को अतै डिक्शनरी अदम मरोइन ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी सिना क्वाइदि हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंग्लिश की दिको मोय अदम येंगु एंटरप्राइज अदुगा सुम डिक्शनरी मा पाइगे दौने अदुगा सुम अदु पाइर सुम नैना बतमु खंदबम यारो kana को इसागी जो सेल्फ स्टडी तो मीना तापका द लर्न तो यारोय को हाइगे हारगा दे अदमाय तो सिंग सिगी दिको डे 5 डे 5 ते होरगा आई क्लोज से सापे हाइंग दे अदम डे 6 तानी डे 6 ताक फोदो अदम पेसेस अमम दे अदम याहोलाने बको मतलब पुंखाय मा खरे हेल्प क्लास उइना न यारबा सिगी दिसि लोइसलस